ke ne ke kope item number 11 puo ka land committee ke filwe leina la Mme Grace Maledu o tla kwano pele brass band ke tlo go bua ba gaetsho setsentse di buile go utlwala motswana wa tla re go yanya go tlo go entse bololo me ke tla tshwara fela gore go tlile gore re tlo fitla mo leto le le ntseng jana ile ka 2007 go tloga go 2002-3 re na le Repheto nna ka ge nna ka kwa modimo mmalo kwa lefatsheng le le diseng thuruhu re lela moene gore re bona batho ke ba le ba fala utlwa masimo a bo rona ba fitlela dibyalo di tletse mo masimong ba feta ba di rukhutla mopo le kana o tshwanetse go ntsha lefela Repheto a ema ka dinao ra lata ntate Frugo a le ka kwa moruleng ka kwa khotleng ra yo mmitsa re na le ntate Phedi Re Frugo ona atla kwa go rona miare ga a fitla aba ari le ka khona go opela ba botlhe bile ka se la khona go bua ba botlhe ke kopa gore le dire komiti e ke tla khonang go kopana le yona go bua le bona ke ne ka nna mongwe wa ba kgethilwe mo komiting eo le Repheto le ba bangwe ba ile mo re montsamayong ba re tshabela mme ba re tshabela ka go tlhoka boammaruri ene ya re ge go bidiwa kwa lekgotleng lekgotla le be le tlala ke teng fo go tlogileng kgatla dikarolo teng re simolla re nna dikarolo tse pedi engwe go tike majala thoko engwe go tike di ganana ra tswalla pele jalo le Repheto ge re ntse re le fo mo bothateng bo se ke ileng ka itsegetsa ka sona ga nna le mosimanyana o mongwe a tlhokofala ga re le mo lesong la mosimanyana wa ba phalane Repheto a re mme Maledu ke le kopa gore o wa nga re tlogela ka tsela ya leso lona ba le setseng lo mo fitla ga le tswa mo fitla le tsele mo tseleng le ngwa pele ka re wa ria le Repheto a re go ntse fela yalo a re le ge nka riana ka wa lo mphitla mare le kwa le tswang teng le mo tseleng ge re ne re na le Repheto o tla ba tloga lata tla be re ge re bua a ba re ke tlhaga ke tsutsubane ke gopola ba gaetso re le go Kempton Park re ile mining charter ne re na le ka bo re se tshedi bo re moenta go ne go le botlhoko ga go bua story se se thunya sa rato ja motho ngolo re na le Repheto go le botlhoko ba gaetso ke ka 2018 ka June ge go ntse jalo ka letsatsi le lengwe ne re founelana le Repheto ke mmolela gore go diragala eng kwa le ena ba bitsa morafi a o bolela gore go diragala mme le Repheto re isegeditse ka Bible ona a ka nthare Maledu bala mo Nehemia chapter 5 go dira gore ke be ke le ke e badile le nna ke tla be ke bona ke Repheto bala Jesaja 33 se ikokotlela ka dilo tse di diragetseng kwa pele tsa batho ba re sa ba itse mme tsa re tshegetsa
ka letsatsi le lengwe ka latelwa ke basimanyana e le mo mosong ba fitlhetse ke seo ba gaetso ka ke motho ke ratang go ya kwa Morakeng ga ba ka ba mphitlhela ka butlwa gore basimanyana bana ba lefa ge ke ntse ke apeile dijo tsa maitsiboa kgatla ba babedi ba basimanyana bao ba tsutse envelope fele ka ga ba tsena ka envelope eo ba nthaba re tlo go fa envelope e ka ba botsa gore e tswa kae ba re e tswa ko BBKTA ya reng envelope ya re o re fe mmereko ka gore o gana re bereka ka ra bana ba ka baraka re bana utlwa botlhoko ka re ga litse maikemisetso a ra le ikemiseditseng lona le di la fela le lebeletse ge lefatshe le fala utlwa gore le tele le kire tšhelete ga re re le ka se la bereka mme fela se nka go rang nna mmereko ke na lona o nka go fa kwa go disa kampa go tlhagola mo jarateng o buang ka ona wa gore mmaene ga ke tse ka mmaene ka gore nna ga re na mmaene o mo lefatsheng la rona re bua ka lefatshe la rona ga re bue ka mmaene ka founela Repheto a ntha re nya le nna ko nna ba tlile mme a se ka mpolela gore ene go ba re ile a re ke nnete re tswelle yalo re ne re ka se ka ra tshwara makgotla ba gaetso ngwana o kile a boga mara le pelotele ene go no tla itse re utlwe botlhoko o na a tshega fela ga na utlwe botlhoko Repheto o na a tshega ra emana no ke nyalo le borre se tshedi le ba bangwe ra tsweletsa tiro pele irile ka 20 ge le mogwase le police station a mogwase e le dira tsa rona mapodisa a romela bosigo le motshegare gore ba re thibelle gore re bue ga gona kgang epe e re kileng ra e winwa ko Mafikeng dikgantso tsotlhe tsa rona ge ne le ko Mafikeng re ne re tswa fela go fitlhella Repheto a tsaya matsapa yalo ka kitso ya nana le yona re be re kgone re kireye batho ba ba ka re thusang ra ba ra kgona khotho ya rona gore re kire lefatshe la rona ba gaetso ke go province ya Gauteng not mo northwest ga re itsege mo go yona ga re yo ba khatla mo northwest ga re itsege gope ba itse fela ga ba tlo tsa di minerala mo lefatsheng la monga lona a nnosi mme Repheto alwa maene o ka fa o sutse maferefere batho ba re losang batho ba re kgaogantse Repheto o lule ba gaetso bana ba monese ke ba hirwa ka fale go te ga ba rutega a tsa se le patlantsa ntha ba maledu a re ko maene ra tsamara ko maene ka kopana le ba maene ra ba re ba gaetso selo sa ntlha le rutusa botlhoko le tsene mo lefatsheng la rona ka ntle go tetla ya rona mme ga le batho go bana ba rona ba bereke mo go mmaneng ka le kopa go te ga ba rutega ga ba sa rutega ba tle di-skills tse le di batlang ga bo ke ba nna le di-skills tsa mmaene go sena mmaene mo a bo ba thuseng le ba feng yaanong ka bokhutshwane ba gaetso bana ba kgatla ga ba itse gore mafatshe a mangwe ke a bo bona ke ka mo o bona go fetolwa maina gore bana ba tlatle ba timela ba se ka ba itse gore siaya ke gate sianta ke gore ga o ya ka go maene mo ka fao gate go na le go tutuka ke conference room ya go tshwara di-meeting mo yo ke gore go sa teiwe maina a ba tlatle bana ba rutwa gore leina le ne ga go te khafela ke gore yana le yana go teiwa maina a seong gore re tle re kgone re timela ke ka mo ba gaetso ya ka re ntseana re ipega gape le kwa bogosi re utlweleng botlhoko le re sekegeleng tsebe re kgaogangwa di-piece ga re gola go tswa kwa Ramoga go ela kwa Ramasaba e ne le seo se le se ka je gore kgaogantse ditokitoki o mo wela kwa Magogo o mo wela kwa Mana Makgote mareng o jarateng e le dilo tse ke tsona tse dirang gore di fokotse maatla a bokgatla ba lona nte ke le bolelle ba kgatla ga le ba kgatla ka dipolotiki ga le ba kgatla ka di-vote ga le ba kgatla ka di-membership card le ba kgatla by birth
ene le na le dilo tse leng tsa rona, your own properties. Le tshwantse le di cover up, le tshwantse le di tlhokomele, le tshwantse le di itse gore dilo tse ke tsa lona, le se ka la di senya. La motho a go rare mo Maladigo ana ga tse ke gana batho bana ba bereka re kgolo nna re gane bana ba bereka rare bana ba bereke fa ba itse go dilo tse ke tsa bona ba tla ba kgone ba ye dikolong. Mono wa Repheto ene e le gore ga se nne re tsena fa re fitlhileng teng ga nke re sa thibelwe ke di corona re le land committee ne re tshwanetse re ya mokgalwaneng mo mono wa Repheto ro bua le batho ba mokgalwaneng gore ba ntsha lefelo go tlo agiwa di-university dikolo tse di botlhokwa mo kgatleng le rona re ipele bana ba rona ba sotlega ga ba ya dikolong kwa di-university ba fete ba nnela dinnyaope ga gona o ba bonang ga gona o ba bonang gore ba robala fa kae ga gona o bona gore ba nna fa kae re se ke ga ebile a rile ga se tsere ba re agile dikolo tse ga ba tota ga weekend tengwe le nngwe re tlilo ba kwa go bana go na le bana ba ba bidiwang go ke di slow learner marana le matsogo a go ka dira ya ba gaetso itseng gore Repheto mo motseng mo wa Lesetla ke mmaba ka ntlha ya gore batho ga ba bone ditiro tse dintle tsa di batla le se a ntle tsa di gopotse le se a neng a solofela gore o tlo di dira o na sa itse boroko ngwana wa motho ga nne re tsamaya ka go bo 3 days ne ke tshwantse ke netefatse gore ke itse room number ya nna mo yona ga re le kwa di hoteleng gore re phakela ke mokokotela ke re mokgatla HI le tsoga re tle re di tjong re go ba meeting mo boji o na itse ne nka se ga botlogela kwa morago ke re tsamaya le bona ke le mme ke nnosi mo bona mme ka re nna ke le monyana wa mokgatla ga ke boele kwa morago ka re kwa pele raya Mama Lady a tle go tla ga di leboge tsa rona di a lebogiwa